Mustafa Efendija Cerić pripremio se i lijepu priču priča, ali praznu. I zadivio Bošnjake, svi mu plješću. Kad je on Maksu Primorcu rekao, ne traži treći entitet, ne uvodi nas u rat. E sad, kad bi se na to treba odgovoriti inteligencijom, ali više ironijom i cinizmom. A zapravo bez inteligencije nema prave ironije i cinizma. Onda mu treba reći, znači u prevodu ovako, Hrvati, nemojte tražiti svoje pravo, nemojte tražiti jednakopravnost, nemojte tražiti dejtonska prava, ljudska prava, jer ako to budete tražili, počinje rat. Pa nismo mi išli urlat, osvajati ih i rad ne znam nija što, Bošnjacima. Ako mi budemo moj Efendija Cerić, Efendija Mufljuz, šta Mufljuz priča i nikom Mufljuzu ne odgovori kako treba odgovoriti. Ne uvodi nas u rat. Znači, ako Hrvati traže svoju jednakopravnost, to je znak da će početi rat u Bosni i Hercegovini. Pa, Bože moj, pa nama je više Mehmed al-Fatih 28. maja 1463. godine kad je dao povelju Franđelu Zvizdoviću. U toj povelji su Hrvati bili bolje tretirani i Mehmed al-Fatih je vrlo korektno, Osmanlije su vrlo korektno tretirali Hrvate.